Malon ngā lulua Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia. Whai mai kore sau te, wa whanai nāne e kore i mātū se au penga o le miso, a ngā iatu i o ngā sami mātū i sa sae o le tunuu. Wari putia le televisa le whaamtalanga le Chief of Staff a kore i sau te, whapea o le launch po le whanai nāne o le au penga na whaatino le tau na leila, ai lei nisi whaamtalanga whaapopo o whaailoane. Wa tūlai mai le tūlanga i le mae o le aso e tasi, taluna whaamatau mai kore i mātū i tūlanga o le aiai, e whaailoailo lātou te tee, I se mata upu o whamatalai nai se waalele si paia Amerika o lo iei ana ngā yoinga I se vaenga la tātu I teritori o Korea I mātū. E leo whaasa o ina e Amerika ma Korea I saute ia manatu whaadia o Korea I mātū, ma wa una ia awa leo o ini I tu ainga ngā yoinga whapea e whaatupua I le feita ngai. O siurungani I mātutua ua maririu, ina ua mūlo la whale le tāona leila I le whaitua Weatherall Park I Sydney. Na wala wane au unanga whaavavave le whale I Lily Road, po le kuata le fitu le tāo e taunu watu o malosi sa sawa le afi. Na mawhaio na abe sea mai lau whaingaruenga siurungani I mai le whale, o si tamae maru se furutasi tausanga, ma le tina e fitu se fururima tausanga, na maririu o na manuanga. Wa mai ona tapele afi le teminei malo iai pea leo I lea whale mosu e suenga, patasi maremanga le tinei mū. Wha mai isi ripoti o tua oino lātou ave sea mai I la ua ia mai le whale, malo tong fitia fo I la stasi o ia tua oi, ina ua mana vaina le asu, a o leisi ua ave natu le wharamai mo tong fitinga. O lo su e su e nei le mafua anga o le afi, ma wha ngā solo ia ngā ruenga leo I lea no fuanga. Ua ave nei le whaamsinonga, ele ainga o le tina matua Claire Nowlan, e iwa su lima tausanga le ana teisa le leo le no fuanga o tangata mātutua. Pei fo ona li puti atu mua I Tala Fou, le mata upu lea o au mawai lea tina matua, I le no fuanga o tangata mātutua I New South Wales. Lea la o lātou ave nei, ia le whainga māloa New South Wales I le tūla fono. O le vasa nei wa whaamaunia mai ia whaamtalanga. Ina uaria e le mata upu I le whaamasinonga whaitu malo I Bega, ma o isi ripoti mai le 9 News wa tā wai, na whaia le tangi le ainga o tau fia le tina matua I le whanama I Kuma, le ana mariwa I lava le masino me. O le aso se furu iwa o meolo o ripotia na whaia I le tangi lea, I le whaamasinonga, a e di maaso murimuriane maliu le tina. Ua whaatulanga nei la le whaamasinonga le mata upu lea, mo le aso ruas puru whao au kuso. O tangata Ausetalia whainganue ngātu mai le whale, e te tauna whaititia o lātou tutongi pe a fua I isi tangata whainganue ngā o tau sāwari I ofisa mō ngā ruenga. O le whamtaranga le asitasi sa avea mō ma Premier o Victoria, Jeff Kennett. Whamaya ia, o tangata o lo whainganue ngātu I le whale, o whaasao ina lātou tupe mai wheo inga anga I atu I whare whainganuenga. Nono wingala, e te tau ona laiti atu o lātou tutongi. O lona manatu le ai se FSS inga I le mata upulea e mai se ona sa mafua mai le swinga I le taimira COVID. Ma mai aia, e le se whai ia o lona manatu le tūlanga lea, ma le au whai po le tūlanga fo I o ngā ruenga whaatino le tangata, a o le waai I tupe whaalu ma le SSNga e fua I se manatu whaaria. O se manatu o whaitio ina le toa tele pe ona mori mawina Tala Fou, o whai lo fina ngalo nisi, o so upo uni o tangata whaingaruenga, e le I o ina le tūlanga, ona o le tele o mafuanga, whai mai nisi o le tue ave I eire whaatāua, o le tu ai ngā ruenga ma le tāua o le ngā ruenga o lo whaatino mai le tangata. O nisi o whai roa, o le tu tāua le au na mata I tu e pūlenga o whare whaingaruenga, po o whaatino le ngā ruenga I se tūlanga le rei, a whai o lea, e te tau na wha wau pere au o nanga le tangata whaingaruenga mai le whare, a o lo tu ina atu ai fo I ma se wha mama venga mo ia, a mai se nisi fuanga tau le ainga I ma whai na wha whaingo fia ai. O le tadia le whainga malo iei nei Victoria le mata upu lea, e le o fia tadia ina ni whautuanga mai se sa ave mata itai o le Liberal, I le tausanga taruai, a e paulei tu e wha taua, o se ava noa e to e wha maro si ai, ma to e ave ai nisi o tangata whaingaruenga I ofisa. Ua whaamania mai leo e eile tangata o se ri ua mariu I Townsville, I le taona leilaina ua whaao ni mai eis tangata. Wa mai na taunu watu leo se whale 11th Avenue a o le taina le lima riva veao, mai roa le tangata leo ua mariu. Ta uere ripoti pe amare tolu surtau sanga le matua, whea ngai nei leo masu esu engo le mata upu, e leo tele ni whaamtalanga o awanoa mai le au whaasara lau li teminei, se ia mai a whiutana inga le au su esu e ma leo.
I le isi foi whaalamlawe ua li patia le so, se tamai tai ua whasi o tia, ma o loo whetau ino se bevesi tura i mailona lo toi whale, domestic violence. O Christine Formosa Rakic, 5 tausanga na mawatu o mariu le whale o le sa avea mana paanga i Ruti Hill le Vasanei. O le whaamtalanga e whapea e taunu watu leo reo o mariu le tamai tai, ia maolo o whaanga soro fo i nai le so suis. Enga. O le whainguna nao tala mai Ausetalia, mo le nei fo yaso, mo fo i se whaapoponga tai au, soifua.